O whaopopo atu leisi tangi I lunga o le tangi le Afioga le Minisita o mtanga luenga wa Ā'oga. O le tangi le Afioga le teitai o le atunuu. Le Afioga le Palemia le lauli le mani tōpula te valfose shibet. E whaasanga I le teitai o le Itū Agai. Tui le epa Dr. Sailele Malia Leng oi. O le tangi le Afioga le Minisita o Ā'oga. O lo ia tua ia ai tui le epa. E nisi o sa unuanga le Afioga tui le epa. O lo tua ia ila na whale mai tō maote. A o avea o ia mwhaululunga le mtanga ruenga le soifo lauina. Ai o le Afioga le Palemia, o lo ia tua ia le teitai o le Itū Agai. E nisi fo o ana whaasana launga na whaalia e whaasanga ia hatea, e ana whaasana launga e lunga o pengta whaelangi. E wha mōrianga o wha mawina le mtanga ruenga o leo loe whaasanga le teitai o le Itū Agai. O lona whia leo ni whaamtalanga e whaaleanga I nai le tamālī'aga o se tagata. Mai o le aso lua se fulma le wha o le masina o mati, e wāna awe lea matā'upu I le whamas noa.